ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри навбатии барномаи тиктоки ахборот аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо марҷуна шарипова. 14 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хоруғ бо роҳбарон ва фаъолони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мулоқот намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии вилоят, рафти иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва раванди созандагиҳоро барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни умумии миллӣ 35-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил намуда, барои амалисозии ҳадафҳои бунёдкорона, таъмини нақшаҳо ва ислоҳи камбудиҳо ба роҳбарияти вилоят ва шаҳру ноҳияҳо, инчунин масъулони сохторҳои ҷумҳуриявӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. 14 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хоруғ бо роҳбарон ва фаъолони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мулоқот намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадафи сафари навбатии кориро ба як қатор шаҳру ноҳияҳои вилоят, вохӯрӣ бо сокинон, шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи иншооти гуногуни иҷтимоию иқтисодӣ арзёбӣ карданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии вилоят, рафти иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва раванди созандагиҳоро барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни умумимиллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил намуда, барои амалисозии ҳадафҳои бунёдкорона, таъмини нақшаҳо ва ислоҳи камбудиҳо ба роҳбарияти вилоят ва шаҳру ноҳияҳо, инчунин масъулони сохторҳои ҷумҳуриявӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. сарвари давлат бо қаноатмандӣ иброз доштанд, ки вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо дастгириву ғамхории доимии ҳукумати кишвар сол ба сол ободу пешрафта ва сатҳу сифати зиндагии сокинони он мунтазам беҳтар шуда истодааст. таъкид гардид, ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ барои амалӣ намудани ҳадафу нақшаҳои созанда ба вилоят аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ беш аз 24 миллиард сомонӣ равона шудааст. ҳамчунин дар ин давра барои бунёди манзилҳои истиқоматӣ ва беҳтар намудани шароити зиндагӣ ба зиёда аз 37 000 оилаи вилоят 3765 гектар замин ҳамчун қитъаи замини наздиҳавлигӣ баҳри бунёди хонаҳои истиқоматӣ ҷудо шудааст, ки нисбат ба заминҳои наздиҳавлигӣ то соли 1991 дода шуда беш аз 3 баробар зиёд мебошад. дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати кишвар маҷмӯи маҳсулоти вилоят дар соли 2024 ба 1,9 миллиард сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки нисбат ба соли 2000 58 баробар зиёд аст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки нишондиҳандаҳои зикршуда гувоҳи равшани торафт баланд гардидани дороиҳо ва сатҳи некуаҳвории сокинони вилоят мебошад. гуфта шуд, ки ҳукумати кишвар барои таъмин намудани рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон минбаъд низ ҳамаи имконияту воситаҳои мавҷударо сафарбар намуда, баҳри боз ҳам баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони он тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегардонад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рафти мулоқот оид ба тадбирҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри пешрафти тамоми бахшҳо аз ҷумла соҳаи нақлиёт ва бунёди роҳу пулҳо дар ин самт, таъмини инфраструктури зарурӣ, ташкили ҳаракати мунтазами мошинҳо, рафтуомади бемонияи мусофирон андешаронӣ намуданд. сарвари давлат иброз доштанд, ки дар маҷмӯъ таи даврони соҳибистиқлолӣ бо мақсади рушди иҷтимоиву иқтисодӣ, таҷдиду азнавсозии инфраструктур ва беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии мардуми вилоят 38 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи беш аз 4 миллиард сомонӣ амалӣ гардида, ҳоло корҳо дар доираи боз 16 лоиҳа бо арзиши умумии 5,5 миллиард сомонӣ идома дорад. таъкид шуд, ки лоиҳаҳои зикршуда дар самти маорифу тандурустӣ, нақлиёту энергетика, таъмин намудани дастрасӣ ба хизматрасониҳои иҷтимоӣ, барқ таъминкунӣ, обёрӣ ва кишоварзӣ, идораи хавфи офатҳои табиӣ, паст кардани сатҳи камбизоатӣ, рушди маблағгузории хурд, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва дигар самтҳои муҳим амалӣ гардида истодааст. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалигардонии корҳои ободониву бунёдкорӣ ба ифтихори ҷашни истиқлоли давлатиро яке аз ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум ва боз ҳам ободу зебогардонидани шаҳру ноҳияҳои кишвар
از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان معنی داد نمودند. ذکر کرده شد که در دایره آمادگی به جشن 30 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های ولایت 1021 انشاءات به مبلغ 1 میلیارد سومانی به استفاده داده شد. علاوه بر این در دایره نقشه چورابینی‌ها به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد و ازافسازی 1362 انشاءات به نقشه گرفته شده است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با اطمینان اظهار داشتند که راهبران شهر و ناحیه‌های ولایت، ساکنان وطن دوست و صاحبکاران با ننگ و ناموس در همکاری با وزارت و اداره‌های متصدی برای سر وقت ساخته به استفاده دادن انشاءات باقی مانده تمام امکانات‌های خود را سفربر می‌سازند. پرزیدنت کشور همچنین وضع ساحه کشاورزی از جمله رشد باغپروری، کارتوشکا پروری، زنبور عسل پروری و چارواداری را در ولایت تحلیل نموده برای تطبیق برنامه‌های دولتی و استفاده همه امکانات‌ها در نزد رهبریت ولایت، شهر و ناحیه‌های آن و وزارت‌های داخلدار و استفاهای مشخص گذاشتند. سرور دولت محترم امام علی رحمان اینچنین وضع بخش‌های صنعت، انرژتیک، ساحه‌های اجتماعی از جمله معارف و تندرستی، فعالیت جوانان و زنان و امکانات‌های رشد سیاحی را در ولایت که همیشه زیر توجه حکومت کشور قرار دارد بررسی نموده برای اصلاح کارها و وسعت تدبیرهای سازنده دستور و سپارش‌های مشخص دادند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با استفاده از اشتراک فعالان جامعه از جمله سابقه‌داران مهنت آنها را به بلند برداشتن حس وطن دوستی و خودشناسی نسل آینده، جلب فرزندان به از خودکنی علم و هنر، آموزش تکنولوژی کامپیوتری و زبان‌های خارجی هدایت نمودند. سرور دولت تاکید کردند که در این کار مهم راهبران و مسئولان شهر و ناحیه‌ها، جماعت‌های دهات، محله‌ها و فعالان باید با مقامات حفظ حقوق همکاری بیشتر داشته باشند. پرزیدنت کشور تاکید نمودند که ما باید برای پیشگیری کردن بیگانه پرستی، شامل شوی جوانان به حرکت و گروه‌های افراطی و تروریستی و رعایت بیچون و چرای طلبات قانون‌ها یعنی تامین ولایت قانون تمام امکانات‌های خود را سفربر سازیم. در فراورد سخن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با اطمینان اظهار داشتند که مردم وطن دوست و سربلند و زحمت قرین ولایت مختار کوهستان بدخشان من بعد نیز با سرجمعی و متحدی در رشد تاجیکستان صاحب استقلالمان و وطن اجدادیمان سهم ارزشمند گذارند. 14 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پس از انجام سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان و ملاقات با فعالان ولایت از شهر خاروق به شهر دوشنبه برگشتند. 14 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پس از انجام بازدید کاری از شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان و ملاقات با فعالان ولایت به شهر دوشنبه برگشتند. مراسم گسیل پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از طرف ساکنان ولایت چون رسم استقبال مهمان عالی قدر در فرودگاه مرکزی شهر خاروق با شکوه و شهامت و سپاسگزاری مردم از سرور و راهنمای خویش صورت گرفت. اهل فرهنگ و ساکنان سپاسگزار ولایت با صمیمیت خاصه مهمان عالی مقام را با سرور و شادی و بزم زیبای بدخشی گسیل نمودند. روز و فردا
باشید، سرفراز باشید، سربلند باشید. خدای تعالی هرچی آرزوی امیده که در دل نیتتان دارین نصیبتان گردانند. تو بازدید من با شما خیر خوش نمیکنم، تیاریتان رو بینین. اینجی امانی باشد سال آینده ما تابستان راه میکشاییم و نیروگاه برقی آبی سبزار، یعنی من همینجا هستم. تیاری 35 سالگی را بینید، یک جا میگذرانه 35 سالگی استقلالیت. سلامت باشید. یادآور می‌شویم که سروری دولت محترم امومعلی رحمون در دوره تجلیل 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از 12 تا 14 اکتبر با سفر کاری در ناحیه‌های روشن و اشکاشم، روشقلعه و شهر خوروغ قرار داشتند. در جریان سفر سازنده پرمحصول پیشوای ملت محترم امومعلی رحمون یک قطار انشاءات تعیینات گوناگون را که با دستگیری حکومت کشور و از طرف مردم زحمتکش شهر و ناحیه‌های ولایت با جانبداری از سیاست بنیادکارانه دولت ساخته شده است، مورد بهره برداری قرار داده به ساختمان یک زمره انشاءات دیگر آغاز بخشیدند. در دایره این بازدید و در حاشیه آن نزدیک 100 انشاءات افتتاح یافته به بنیاد ده‌های دیگر اساس گذاشته شد. تنها در ساحه معارف 5 مؤسسه تحصیلات عمومی و 8 مؤسسه تا مکتبی مورد بهره برداری قرار گرفت. یکی از هدف‌های اساسی این بازدید پیشوای ملت محترم امومعلی رحمون ملاقات و دیدار و صحبت نزدیک با مردم صاحب ذوق شهر و ناحیه‌های ولایت، شناسایی بواسطه با وضع زندگی آنها و تحریزی نقشه‌های نو رشد اقتصادی و اجتماعی این منطقه بلندکوی کشور عزیزمان بود. ضمن ملاقات‌های صمیمی سرور دولت محترم امومعلی رحمون ساکنان ولایت را با جشن 33 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان تبریک و تهنیت گفته آنها را به وسعت کارهای سازندگی برای آمادگی شایسته به تجلیل سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی وطن محبوبمان هدایت نمودند. برنامه اخبار ادامه می‌دهیم. در دایره هفته صاحبکاری در پایتخت مملکت فورум استارتاپستان 2024 برگزار گردید. در همایش تنتنوی بخشیده به روز صاحبکاران در شهر دوشنبه نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و دایره وسیع صاحبکاران و سرمایه‌گذاران اشتراک نمودند. گزارش فخرالدین محمد یوسف و بهادر استان. стартапстан 2024 имконоти фарохи сармоягузорӣ, ташаккули механизми судманди тиҷоратӣ, тақвияти ҳадафҳо бо роҳи ҳавасмангардонӣ ва як қатор омилҳои дигари рушд. форуми чеҳраҳои нави соҳибкорӣ дар шаҳри душанбе намояндагони созмону ташкилотҳо ва шарикони рушдро бори дигар ба ҳам овард. форуми стартапстан 2024 бо ишоки фаъоли соҳибкорону сармоягузорони дохилӣ ва хориҷӣ ва намояндагони вазорати идораҳои марбутаи давлатӣ ифтитоҳ гардида, ҳадафи он тақвияти ҳамкорӣ байни соҳибкорон ва вусъати муколама байни бахши давлатию хусусӣ ва дарёфти имконияти рушди стартапҳо унвон карда шуд. дар ҷаласаи тантанавӣ бахшида ба рӯзи соҳибкорон бо муаррифии дастовардҳо нахуст чун ҳавасмандгардонӣ соҳибкорони муваффақ бо мукофотҳо сарфароз гардиданд. ҳамин тариқ дар форум аҳамияту афзалияти чорабинӣ, хусусан имконоту шароит ва зарфиятҳои заминаи мусоиди сармоягузорӣ дар Тоҷикистон муаррифӣ гардид. форум баҳри густариши ҳамкориҳо байни соҳибкорону сармоягузорон, хусусан доираи нави соҳибкорӣ мусоидат менамояд. бояд гуфт ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи барномаҳои мушаххас баҳри рушду равнақи соҳибкорӣ сармоягузорӣ ва васеъ намудани ҷуғрофияи ҷалби сармоя имтиёзҳои зиёд роҳандозӣ гардиданд. чорабинӣ муҳим бахшида ба ҳафтаи соҳибкорон баргузор мегардад. мақсад аз баргузории чорабинӣ мазкур ин баланд бардоштани савияи дониши соҳибкорон, баланд бардоштани фарҳанги соҳибкорон, ба миён овардани таҷрибаҳои пешқадам дар самти рушди соҳибкорӣ ба ҳисоб меравад. форуми стартапстан 2024 ба рушди ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ ки дар бахшҳои алоҳида бо фарогирии тамоми масъалаҳои муҳими ҳамкорӣ роҳандозӣ мегардад заминаи воқеӣ мегузорад. дар ин самт таҳкими шарикии васеъи тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузориҳо асоси рушд дониста шуд. соддагардонии расмиёт, усулҳои инноватсионии танзими соҳибкорӣ, бартараф намудани монеаҳои рушди тиҷорати байналмилалӣ барои соҳибкорони хурдумиёна ва як қатор низоми дигар дар маҷмӯъ фазои муҳайёнамудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи тақвияти сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ имрӯз аз ҷониби коршиносони иқтисодӣ баҳои мусбат мегирад. майдони фаррухи ҳамкориҳо. форуми стартапстан 2024 бо масоили сармоягузорӣ, рушди тиҷорату иқтисод ва самарабахшии иртибототи дуҷониба самтҳои нави фаъолият, дурнамо ва ояндаи неки ҳамкориҳоро ба миён овард. фахриддин Муҳаммад Юсуф, Баҳодур Ислам, ахбор.
بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. سلامت باشید.